Run for Unity ki bipen Karbing long long ta Sardar Vallabhbhai Patel Pirte ka charni Katalon. Karbing long Tenmes Council Principal Joycery Dulagupu apan Council pen kachipadi. Rakia or mukejor ington nangji KSA pen kulongga long kachesong par omplu. Kardom kadi 7 along pen karbe berta thanbang neli chisong teron hambir tang ton pen RJ tham. Sardar Vallabhbhai Patel Pirte kache arni along pacheton don pen preniphai thongke braisi arni dipu dokmuka baithalang so hehuya demalong kachingri ke katmate Run for Unity padu pusin nilituma pherangke atum pen ladak kat news along birta nang pale. Pre thongke braisi arni Sardar Vallabhbhai Patel Pirte kache arni amhang kethek arni alang likhai piangbong eklaivet ke pedu japon kabori abang phulu alang li Pirte kache arni along pacheton dun pen pre thongke braisi arni Karbing long angkang kachingri ke katmate Run for Unity padusi porkimo punsek som pangchengpon. Run for Unity Bharatiya Janata Party National Committee তৰফৰ পৰা অৰ্গানাইজ কৰা আমাৰ ইয়াৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ৰান ফৰ ইউনিটি আমি আজি ফ্লেক্স অফ কৰা হৈছে। কথাটো হৈছে কি যে ভাৰতবৰ্ষ প্ৰথম স্বাধীনতা পোৱাৰ পিছত আমাৰ প্ৰথমজন উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বৰ্গীয় মাননীয় চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মদিন দিৱসৰ কাৰণে আজি ৰান ফৰ ইউনিটি আয়োজন কৰা হৈছে। Dipu along ke padu Run for Unity along East Karbing long BJP Maipu Roton Teron Kongchun bang Amar Singh Tiso Dokmuka along MLA Joraming Leng MEC Lunsing Teron Baithalang so along West Karbing long BJP Maipu Arun Terang Run for Unity along Chetong Dun Halapu Dimasao arong Supi Haflong along Run for Unity padu pusi Haflong pen nilituma pherangke kat news along Birta nang pale. Karbing long Tenmes Council Secretariat Conference Hall along Preniphai Thongke braisi arni Principal Secretary Joycery Dulagupu apan Chipatipon Tanglo. Karbing Anglong Autonomous Council a Principal Secretary Joycery Dulagupu apor pepen arpu kacheu mate premature retirement kedam ajok alang liphan Council Secretariat Hall along Pre Thongke braisi arni Secretary Joint Secretary Deputy Secretary Assistant Secretary Pendanglok Council Saipu Chokomaratum Mai Padopen Boreng Akai Pen Chipadi Pon Dipurong Supiame Kardolagopu Apor Pepen Boreng Anghoy Kache Oajok Council Chokomaratum Ning Mondok Chipirinti. Karuntu itwe first of all more ma to etia mane bortoman 80 years 81 years ago more ma mane bemar ase she is suffering from Alzheimer's she is bedridden. আৰু মই ভাবো যে মানে এজ এ ডটাৰ মানে মোৰ এটা দায়িত্ব থাকি গ'ল যে মানে মই তাৰ লগত থাকিব লাগে। মই যিমান পাৰো মই যাওঁ হাফলঙত মাৰটো হাফলঙত আছে মাৰ লগত মই থাকোঁ কিন্তু ইমান টাইম যিমান মই দিব লাগে মই ইমান দিব পৰা নাই আৰু এজ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী হিয়াৰ মানে মোৰ দায়িত্বটো বহুত মই অফিচ এৰি বাৰ বাৰ এনেকুৱা যাব নোৱাৰে তো সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ মানে মোৰ ফেমিলি আৰু মোৰ ফেমিলিও মই ভাবিছোঁ যে মই টাইম দিব লাগে এইটো সময় আহিছে মোৰ এতিয়া মানে প্ৰায়ৰিটিটো এইটো হ'ল মাই ফেমিলি ফাৰ্ষ্ট অফ অল মাই মাদাৰ মাই ফেমিলি সেইটো কাৰণে মই বিয়াৰেষ্ট হৈছোঁ। মই ইনচাৰ্জ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ 2012ৰ পৰা তাৰপিছত মোৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল 2014ত মই এজ ছেক্ৰেটাৰী ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত কৰিলোঁ তাৰপিছত ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজিটো মই এজ ছেক্ৰেটাৰী কৰিলোঁ তাৰপিছত মই আকৌ ইয়াতে ফুল ফ্লেজ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী 15th July 2015 এতিয়া 2 বছৰ হ'ল ইয়াতে এজ ফুল ফ্লেজ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী গভৰ্ণমেণ্টে অলৰেডি পোষ্ট কৰিলে মহাদানন্দ হাজৰিকা তেখেতে আহিব এসপ্তাহ ভিতৰত আহিব কিন্তু ইন দ্য মিন টাইম চলাবৰ কাৰণে ইনচাৰ্জ আমাৰ CM কাৰো চিনিয়ৰ মোষ্ট ছেক্ৰেটাৰী তেখেতে চাৰ্জ ল'ব। West Karbing long Kolonga ahawara long nonhejong rakia hormuke jorda pen kichu ington nangji po kemang pen armu chejeng padopo.
Arakia hormu kerim lapen kechoke heno. Kolonga hawar rakia hormu kejor ington nangji. KSA kolonga aropen laso putak RD pidamsi pre thomke braisi arni kolonga pen kuthe pian armu tejeng padopon. Armu tejeng kedam atum horkejor ington nangji. Rakia hormu kejor nitum kroy krey pukehang tarampen kolonga kuthe pia tawar kehang par ompon. Dongkamukam police outpost along kedo keton kelang abang khwa tumta adimaklong along pale dun pen KSA atum akemang along chedon dun pusika chekroy alam the pangdak dun to zikini Karbi students association zikini initiative loise. This was the first time in Karbi along. I greatly appreciate it and zikini demand dia ase moi zikini demand jebul ani dorise ikini mo fulfill korim boli mo akha disu. Rakia Phan Kachesong along KSA Hamren district atumta chetong dun. Dance committee atumahin pen pi labangso kolonga angkang arlo along araki laben ason ke pathu so angka ke pathu bang prabjit pen ingkir nangji so demand pen si pinin bangse kuthipi da kolonga pen dam se kuthipi an so armung chejeng pen puthor ladak dongkamukam police outpost ong IC pan se ala tumin pen pin for lasi kebang jilang apor bangalang pen ka dimana bangke kolonga area long bangke Angri kangkrang pen komande jong sit kici kular along kapasik sak kolote alang itu babang pen sodak mela tuning sai ponji selang tu make ing sai ponanggi ko bangsala to phan tuning ri dun lo KSA pen tuning ri dun lo West Karbinglong District Hawar Prinipai Thongke Braisi Arni Keching si Bharatiya Janata Party Kisan Morcha Maipi Bitung Rengthama MEC constituency Tumpreng Along Kipadu Pon West Karbi Anglong District Ahawar BJP Sarkar Karbi Anglong Autonomous Council along Government Sengdet Api Bharatiya Janata Party Atum Arorim Sengponlo Lapusonsi West Karbi Anglong District BJP Party Kisan Morcha Kedamtang Pre Niphai Kep Arni Nang Sengdet Pen Pre Niphai Thom Kebra Isi Arni Kechengsi BJP Kisan Morcha Executive Amai Tumpreng Ahawar along Padoponlo Labangso amai Kisan Morcha BJP WK ADC amai Phu Prodip Terang ahin pen kachari pon amai along nangka chetong dun aluhi sarpo bitupon riding gya prahari West Karbi Anglong District Arun Terang mai Phu BJP WK ADC Dr. Mansing Rongpi MLA Baithalangso Longki Phangcho BJP Assam State Vice President Nipon Chetia BJP Assam State General Secretary OBC Morcha Pranjal Talukdar, Convener Social Media, Lapen Ongdung Kisan Morcha Executive Members, Lapen Morcha President, Secretary Atum Chetong Dunpen, My RDP Dun. কারণ কৃষিটো হল আমার মূল অবলম্বন আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং কাৰণ ইয়াতো টাউন কমিটি আছে যদিও সেইভাৱে সকলো গাঁৱৰ নিচিনাই Mayalong Dr. Mansing Rongpi Kejai Ponke, Longri Arlo Chingthur Pon Nangji Pulote, Methangalong Rialong Keng Charjap Thip Thek Nangji. Lapen Laso Aphan Soksang Dor Plub Nangji, BJP Kisan Morcha Keseng Ponke Mesenlo. Lapen Laso Kisan Morcha Pen Saikatiki Arat Atumaphan Ingthur Pon Nangpo. Soksang Dor Plub Lo Pulote, Chojor Cholang Ahinta Nangdopo. Lapen Hawarta Chingthurpo. Longki Phangcho Vice President Assam State BJP Ahin Penta Kisan Morcha Atuma Phan Kiklem Kedam Kachapaduk Ponchia Phan Aning Kerung Alam Haihu Than Tekang Pen Mesen Pen Mai Pajut Pon Baithalang Sopen Jason He Report Cut News Pini Cut News 7 Abirta Bank Telephone Sekang Ton Poniglo Lai Bom the Cut News Channel Dumit Hakme Kurang 2